Assalamu alaikum hurmatly Kunjeles kanalının görüşleri, kımmatlı mekendaşlar, kutmandı gününüzler menen. Sizler menen qayradan Kunjeles kanalı. Bugün 24 aprel 2021 yıl. Bugün biz Bishkek şaharına jakınky Prigorodny mal bazarına keldik. Buga çeyinki bir çıgarılıştı erte menen. Prigorodnydagy koyları tarttık elek. Hazır biz uylar tarapka keldik. Muna şunu menen ıldı kara uylar korat. Uylardy aralap bağlar çagıldırabız. Bundan ıldı ötsök жылкылар бар. Жылкыларды көрсөтөбүz андан кийин. Мына ушундай туугандар. Мен азыр мына сүт эмги торпоктордон баштап ылды уйларга чейин түшөм. Андан кийин жылкыларга өтөм. Кийинки чыгарылышыбызда жылкылар чыгат. Мындан бир чыгарылыш мурункусунда койлор чыгат. Пригородныйда койлор жакшы кетет. Анда эмесе жылкы койлорду дагы тамаша кылып кетиңиз биздин каналга. Мен бир четтен тааныштыра берейин. Мындай торпок бар экен, алган окшойт. Кичкентай торпок. Алдыңызды таксыр мына. Qancha deb atasiz? 25 erkek ha? Urg'ach 25 ming so'm deydi. No torpoqlar o'tdi, klass torpoqlar ekanda bir qarab qo'ysangizlar tuğanlar. Bu qancha dedingiz sizce bular? Erkek. No unday torpoqlar ekanda. No torpoqdagi bar ekan. Bu urg'achu? Qancha so'radasiz buga? Qancha deysiz? 30 ming so'm. No shunday ekan tuğanlar. Buna torpoklar var. Kaçadan sonra otasın? 28. Erkek urgaççı bular? Erkek. 28 ming so'mdan ekan. Buna Qashqa torpokdagi var ekan. Buga qancha so'radingiz taqsir Qashqa torpokqa? 25 so'rab o'tamiz. Torpoklar esa tarab kishin tarpaqalar endi. Menimi? Ha, kishin tarpaqalar. Siz qaysi kanaldan chiqibsiz? İnternetde qaysi kanaldan chiqibsiz? Ayrim Prigorod deb turib, To'qliq deb turib, To'qliq deb turib, ko'ryapsiz. Ko'radi, o'zini ko'rasiz. Tak. Oh. Men tartmayman adamlarni. Bunday torpoklar bor ekan, mana cho'ngroq torpoklar. Qancha 4-5 oylik bular? Qancha so'radasiz bularni? 35 ming so'm. Teginsiga dag'i? Erkek. Bu 40. Bu 40 ming so'm. Bunday. Bu kichkintoy ishlardanmi? Qanchadan bular? Şöten urg'achi 20 dan deb atam deydi. 18,5 dan berem deydi. Buna aytda junduu torpoq bor ekan. Buga qancha so'radingiz taqsir? 29. Erkek ha? Erkek. Ko'ringizlar erkeklerin urg'achlarini ayirmasini. Buna unday klass torpoqlar bor ekan mana. 2 torpoq turadi. Bu torpoqlarimiz qanchadan bo'lib ketdi? 35-30 dan erkek torpoqlar ekan. Mına urg'ach, buna o'xshaydi. Mına targ'il torpoq bor ekan. Targ'il torpoq qancha taqsir? Sizniki? Erkek ha? Siznikichi? Urg'achi qancha bu? 38. Bunday ekan. Men ham sütem torpoqlarni ko'rsatdim. İçine aqrin kiraveradi. Bunda urg'ach qunajimlar bor. Qancha bu taqsir? Ekov tengmi? 35-45 bir çoğun bir kişineki ekan. Bunday qunajim urg'achlar bor ekan. Bular qanchadan? 38. Urg'ach ha? 32 dan. Yaxshi. Men beri aralay bereyim. Qancha qaldingiz buqani? Qancha olib ketdi? Alınıp tura, so'rayinchi. Bir ko'rsatayın. Aldingizmi aqsaqal siz? Buni qancha olib ketdi bu? Sekret bo'lmasa. 44. Buni buqa mana 44 ming so'm ekan. Mana shunday to'g'anlar. Yaxshi. Buni aytdagi buqachalar turadi. Qanchadan bu buqachalar kurgovoy? 47 dan. Bekler urg'ach qunajimlar. Qanchadan bular kurgovoy? Urg'ach qunajimlar. 34 dan. Shunday urg'achlar ekan. Buni aytda buchoqlar turadi. Buchoqlarimiz qanchadan? 41. 40 ming so'mdan so'rayapti ekan. Tak. Endi biz uylar tarafga keldik. Buni oy sizdanmi? Qancha so'rayapsiz buga? 80. Sütü qancha? 12 litr. Yaxshi. 80 ming so'm ekan buni o'g'li. Buni uyda da so'raydi. Bu da yaxshi uy ekan. Bu sizdan baqsaqal uy. So'rab o'tayincha. Bunday jelinleri qancha oylik bo'lsin?
Сколько сельный, говоришь? Нет, беременность сколько месяцев? Где-то примерно 7-8 месяцев. 7-8. Сколько спрашиваете? 85. 85? 85 мың сом сұрап жатады екен. Мынандай. Мына жақта болса жақсы, мына жаш құнажындар тұрады. Қара құнажындар. Құнажындар қаншадан тақсыр? 65 екеуі, черный пояс тұрады. 95 тұрады. 95. Бұл Россия бұл жақта? Местный, боз екен. Тоқтыңыздар да. Ноғы көк үй бар екен, торпағы менен. Мынандай желіні менен. Торпағы менен қанша ақсақал? 110. Торпақ. Еркегі торпақ? Ұрғач. Бірінші тоғыз қой? 5. Жаш көрінеді екен ойыңыз. Жақшы боз құнажындар тұрады. Қанша айлық боз тақсыз? Бозды ғой. 8. Қанша сұрап отырсыз бұға? 125. Құнажын бірінші тоғыз ба? Өте жақшы. Ой, аралайбыз. Күнжелес деген. Азыр мұнан сұрақ қойды. Құнажын қанша тақсыр? 75. Туған төйлек бар? Туған, ә? Туы баласы жоқ, жалғыз. Жалғыз екен. Ноғы үйдің желін өте жақшы. Қанша сұрап отырсыз бұға? 90 мың сом. Жақсы. Ондай құнажындар бар. Өз-өзінің құнажындар. Бұға қанша сұрап отырсыз? 75. Süt қанша? 10 литр береді? 10 литр береді. Сіздің торпағы менен қанша сіздікі? No торпақ. 95 еркек бұл торпақ. Ұрғач екен. Ондай желіндер менен туғандар. Жақсы. Ондай құнажындар бар, боз құнажын желіні. Сау алып келіп тұр. Бұға қанша сұрадыңыз тақсыр? Боз бұл ей. Боз ба? Қанша айлық боз? 7-8. Қанша сұрадыңыз бұға? 85. 85 мың сом. Жақсы. Базар. Азыр базарында шындай бұға болып отады екен. Рейтте торпақ уйлар. Торпақ ойнан қанша тақсыр бұл? 83 мың сом. Мен аяқ жағына келіп қалдым. Арт бетіне де қайланамын азыр. Ондай құнажындар тұрады. Жаш құнажын. Құнажындар қаншадан? 85 бұл дағы 85 мың сом екен. Мына үй жақсы екен, ұшыл үйді сұрайын шығыр. О, желіндері класс. Қанша сұрада сөз бұға? 90 сүт қанша өреді? 10 литр. Сүтта 15-20 литр дегендер бұқ қояды. Боздығы күнжелесі деген. Мына үй. Сүт қанша өреді тақсыр? Biyagı caş emesinde orada da, biyagı caş emesinde. Biyagıdan özetlense. Niye? 200 ek başka çağır. Kança sıra odat eken? Kança sıra odat taqsır? Kança sıra odat eken? 90. Bugün çığa da betten keyin. Жақсы. Ой, мына ондай үйлер бар екен. 125 мың сом сұрап атады екен. Бұл сүті қанша еме? 14-15. 14-15. Торпақ, ә? Ошон менен қоса. Мынау торпақ. Баш шығып тұрады. Қойын, хазяйын, тартпайлы қойын. Торпақ енесі менен қанша тақсы? Жоқ, башқа бұл. Башқа бұл. Uydu қараңыздар, емей жоқ атады. Жақсы. Торпақ ашқалып тұрда. Şu uy bu? 105'ke satıldı be? 105'ke Barzan gitti. Süt koygan ne? Sütü koygan. Kança öğretip berdim? 15 litrede bir ettik. Bunu okuma açın zaman çoğun gerek. O kimden oldu bilmedim. Bunu Gerafort'u sorayın. Gerafort sizde mi taksır? Kança bu torpağı menen hem? Urgaç torpağı gene. 130 Rusya o. Күнжелес деген. Жақсы. Аяғына келіп қалдым. Мұнағы
Uydu surayın. Oksakal buğa kança sura otası? 100 ming so'm. Oh. Ehtiyat bolsun. Naqta xunajınlar alıngan oqşaydı. Yaxşı. Qanchadan aldınız xunajınlarni? Ha, satılabı. 58'den ekan şular. Yaxşı, men hem arqit kötөйүн, buqalar var. Buqalarni surap qo'yayın. Hazır. Mana buqalar. Qanchadan bu krugoy var? 65 ming olar sizniki da? Mana shular 65 ming so'mdan deydi. Naqtan qarab chaqanlarından, cho'ngdorundan surayın. Aytdi mana chaqanlar turadi. Mana onday buqalar. Bular sodalashib o'tadi hozir. Sodalashib o'tadi. Men sodasini buzmaydi. Men buni Geraforddan surayın. Gerafordlar sizdanmi taqsir? Kim ekan, sizmi? Yo'q. Qancha sura o'tadi ekan o'zi? 85. 85. Kuruk 80 deydi. Kuruk 80. Rossiya o'xshaydi-da ular, ha? Rossiya. Bilvoznoy Rossiya ekan. Voronejdan kelibdi. Ular neyisi yo'q. Mana onday chaqanroq buqalar, jashiroq. Qanchadan bular kurgoy taqsir? 70'ten. Mana onday buqalar 70 ming so'mdan. Tetigine jaylov qayday turgan buqalar turadi. Gördingizlarmi? Men o'shalarga da g'az etam. Mana yerda mana charba buqalar turadi. Qanchadan bular kurgoy taqsir? Chesizdiki emasmi? 45 Hakan Çetin'le 45 deydi şu buqalarni. Mana yerda mana jashballar. Ularni qarab turadi. Bu qayaq buqalari? Taqsir. Qanchadan so'ra o'tasiz kurgoy? 59'dan. Bunday narından buqalari 59 ming so'mdan ekan tuğanlar. 59 ming so'mdan. Biz negizi bir ret aylandırıp ko'rsatib chiqdik. Buni aldingizmi siz? Qanchadan so'ra o'tasiz? Siz emasmi? Yaxshi ekan torpog'i menen. Biz arasından tandap gösterdik, jana moğol jaqtardı gösterdik elek tuğanlar. Anda emese Noyal jerde dagı bir kamaz buqa turadi, uşunu surayın da qanday videoni jeyintday. Sizdanmi taqsir? Qanchadan so'ra o'tasiz kurgoy? 58. Mesni buqalar. Yo'q, ko'ldiku bular, Qaraqo'l. Qaraqo'l ko'l. Yaxshi. Qaysi kanaldan chiqadi? Kunjelesi degan. Hava. Chiqadi. Tuğanlar, biz de videonun jeyini tutayız. Anda mesele salamatda qalыңыздар. Bizden videoları klass basıp kommentariy qaldırıp, жақындарыңыздар менен bölüşüp ketіңіздер. Жана каналга катталганды унутпаңыздар. Катталбагандар катталганды унутпаңыздар. Анда месе biz videonu jeyini tutadык.